UMDC kanong krem uba lambor malnyang ulaong baka jingkren jong uba adan basaya moit bagi MDC kilakut por nga expire date kalong kabamla ban pedyang namar baka jing penjalan ya ka samoy ki MDC kadi kat kum karidi sensyar kari haba kren menta kahanyo tarik nai luar hajar pusaw uba lambor ulaong ko presiden ke BPP uday ban perkhat jeliu bah ban kren dak kutian expired namar bayala de urisan yang kejinglong MDC krem das nguthu ya kaduk kadang bat ula bu jeng kendi ayu unle yaki pat ba haba marsin job MDC marsin resign no ulaong badangla ubala expire date MDC banyak ubah syu resign marsin dap yaki MDC ulaong ba ulat ula penjalan ya kasamoy ki MDC kat kum kidaw bat kinong rem keridi sensyar kari Keren ni kita kentiin nama kita kita keren kita ada perhat soal lagi. Presiden yang BPP lo ada perhat. Jadi apa hai kini kentiin keren. Hang nang ilong expired. Dang lagi ilong expired banyu beliau basu masan long MDC masan resign. Nela mangine kita kibong ki expired MDC. Jadi ban suto kan. Kadon de provision. Hindi ba ang expired. Ka provision kadon pa hakapo ka sikshadal ke jungi kalau keren syai balala pilong kampanyo extension haki ground ki pobiang tu governor wai ka sen kamdai ba ang bala akot kata misisyong jubor kamalong kata pero tao ba keren dubsto siya ladi ayule mas ndep job pagbasan dat resign te ong kunsyo ita di jubha ang ko manay